Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His good. There shall be showers of blessings. This is the promise of life. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor Thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing. Now as on Jesus we call. Showers of blessing. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing. Now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing. Oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing. Now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are
rounders are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops rounders are falling, but for the showers we plead. Na labda wengine walikuwa wametoka nje wa kumraki. Alijaje mmoja yani ngutuga muhiki. Wakati tulikuwa na nyuso sijui simefanya nini, watu wanagaze kwani imefanyika nini? Sasa watu wanajua walikuwa wanauliza. Kulia ndio maana moji mahuano na makoragia kaiya. Kuhuana hata ndo ashwa nani. Wakaniambia nipige simu. Makao mpaka Shukuru. Ndio wegani mukijeta na turashokia garo. Sasa nataka niliwaambia hapa kuna maji safi, maji mzuri, maji ya kutoka Abadea. Mulimo kwa kwemae mometa kule wa Abadea. Kwa hivyo mtu asiwe na hii inaitwa kiu. Kwa hiyo modo dangetekela kwa nyota. Mimi nataka kukabidhi hii microphone Baba Wangari na kile kwa kanisa kana pastor. Yeye ni mzee wa kanisa au pastor. Na ndio kutumia wako hapa. Ana mkewe hapa. Na mbele tukenete muno. Na kwanza wamefurahi sana. Keno kimete kwa ile dingi. Furaha itokayo ndani ya roho. Nito Yaani kuhusu kanisa si hali ya kumzaa. ndio na hivyo kutumia wako wale kwa tuonake ona kindu gagira tukirenaga no ndu uria tugwa maguine maithe bitu bali ni vile tunapiga magoti mbele yake Bwana. Guikara tukimathaithanagira Tunakaa tukiwaombea. undu tuturara ni tondu wa ithuĩ ene. Kwa hivyo sababu tunajua tuishi kwa sababu yetu sisi wenyewe. Tuturaga ni tondu wa Mwathani. Tunaishi kwa sababu ya siri kubwa. Gikeno yake ni atenea na kiaya marikiti kuona ni ya uhotani munene. Kwa maana hawa vijana wamezaliwa kwa hii kanisa, wamelelewa kwa kanisa na wamehitimu yani kuwa na vikao. Nitodo mashialio kanida na magakuria kanida na magakinya handu hakuya na shikaro ciao. Na sasa hivi tuko hapa kwa ajili ya wao. Na leo tule handu hani tondo wao. Na tutaendelea kuwashikilia. Katika jina la Bwana hamjambo. Ndio tu mungite Ni njema kwa sababu mmekuja utubuke na ndio wa kanisa sisi. kutushikilia kwa sababu ya furaha ya wana wetu. Mwoge ni kanisa tondu leo ni mabuhizo. Leo ana furaha sababu ya jambo hili. No, toda hata kanisa mmoja ndio kwa itaulete ni wakati ali ati mami ndio huko. Yaani Mami ndio mwe. mama yao No, kaida ni hata. yanaenda kutumia ona maitwa leta mero okay bagi kuna mara yule anataka mke mama anataka wafunguliwe waende kule wanaenda. ni kushoka ile vitu kama mno Anarudishia baba yetu shukrani sana. bila kwa mwenye tu akongo tuina mshama ni huyo Wakati tulifahamu tutakuwa na mkutano kama huu, ni tuwako yaganda tukera mwana ndote kile tuliomba na wagiri na kumuomba Bwana jambo hilo lipate kukamilika. siku ashubiria tuweke mtumia Zifu na Salome anatazamia kuwa mke pamoja na Salome.
na noko Geoffrey ona Macharia. hata Geoffrey na Macharia pia. No muthenya wa umuthi Na siku ya leo ona wao hata ikiwa ni siku yao, ni kuri maundu manene muno turarutwo libe andu ethi. enyi vijana, Mutikanareke mundu amwire, msikaache mtu awe na kuwadharau, no ni kama mutuike cionereria kuri andu aria othe ethikia, bali muwe kielelezo kwa watu wote kugiriria miaririe na kuelekea katika maongeo na gwata gwitikio ona gwata wendani. hata imani na pia upendo. Kana ni wihaniri ukoro Ule ni mzazi anakaa tu, yani anashtuka tu. ndikukirerwa ciana ici ituike cionereria kuri ithui. Si hawa watoto wawe kielelezo kwetu. Riria maragirio ni muthuri wetagwo Johanari, Wakati walikuwa wananenewa na mzee wa kanisa aitwaye Yohana, oigire ni kuri kire giatugire mwene hinya amwire mutuike cionereria. kuna kile ambacho kilimfanya Elohim akasema muwe kielelezo. Kanitha uyu turutaga atiriri, Katika kanisa hili tunafundishwa ya kwamba mwiritu toyu muthuri toria mwanake toria nacio me hari msichana kama huyu na mvulana kama yule na yule mwingine na msichana pale, turutagwo tumarute gutuika tuthirage. tunadumu tukiwafundisha wawe mabikira. Haya, riu-ri guku ni kuga atiriri mwiritu toyu ndari onana na mundu, mwanake toria ndari onana na mundu waria. Hivyo ni kusema msichana huyu ama ule mvulana hajawahi kupatana, mmoja mvulana hata mwingine msichana. Na niguo ile nitwendaga atu ene matuike cionereria nyumba-ini yake, Na ndivyo baba yetu anataka, yani hao wawe vielelezo katika nyumba yake, na tondu noguo mukiruta kuri na sababu ndivyo mnavyofundishwa. ona mwakigia na thuri na mugie na atumia, Hata mkiwa na wake na waume, mundu etikire mtu akubali, mwitano wa ithe witu. yani mtu akubali mwito wa baba yetu. Kushikamanishwa wawe mke na mume. ona ni ati kuomba kulingi-inĩ rĩu nĩ matonya mũtũrĩre ũngĩ rĩu wa gũkinya mũthuri. Waonyeshe wametoka katika ujana na wameingia katika hali hiyo ya uzee na umama. Ũguo nĩ kuonania ũthingu wao. Hiyo ni kuonyesha haki yao. Na rĩu tũratandithio ũhoro wa mũtũrĩre wa mũndũ na wa mũirĩtu na mwanake rĩu. Sasa tunavyoelezewa kuhusu maisha ya mvulana na msichana, Nĩtũĩ Ngai nĩwe ũheaga mũndũ mũtumia wake. tunafahamu ya kwamba Bwana ndiye anampa mtu mkewe. O ta ũrĩa maithe marĩa ombire Adamu akĩmwĩra nĩ kũmũmbĩra mũmũteithia ahanaine na mwarĩ wake. Sawa na wakati Bwana aliposema ya kwamba atamuumbia Adamu msaidizi ambaye wanafanana naye. Kuanzia aya 24 Oigire atĩrĩ, ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, thĩ nĩĩrute ciũmbe irĩ muoyo o kĩũmbe kĩruka gĩacio, nacio nĩ mahiũ na tũnyamũ tũrĩa tũtambaga na nyamũ cia werũ, nyamũ kĩruka kĩayo gũgĩtuĩka o ũguo. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Ndũkũigua nĩ kwaria aragia na kanua kĩna nĩ kirume kana nĩ kĩgĩ. Ni kunena, alinena kitu tu kwa mavumbi ya ardhi. Amũkũmba nĩgĩcoka akĩmumĩra nĩ kĩmaniũrũ nĩgũcokia mũndũ ĩmwe. Akamuumba, akampulizia pumzi ya uhai, huyo mtu akawa mtu aliye hai. Ũguo maita marĩa ombire mũndũ na kũmbire mũndũ atũre na wendo wake kana meciria make, no amũmbire matũranie nake. Kwa hivyo Mungu akafufuka kwa ajili yao.
kisha akaletewa mwanamume. Mundu waja oimire he mundu murume. Kwa hivyo mwanamke alitoka kwa mwanamume. Na maitha marĩa megũcoka makahikania ũrĩ kuonania atĩ rũgano rũrũ rwa rũturuo nĩrũcokagio. Kwa hivyo wakati wanapoana ni ya kwamba ule ubavu ambao uliotolewa ndio ambao unarudishwa mahala pake wakati huo. Na gĩtũmi kĩa Ngai eke ũguo nĩgetha andũ acio matuĩke mwĩrĩ ũmwe. Na sababu Bwana atende hivyo ili watu hao wawe mwili mmoja. Na matũre manyitanĩte na mũndũ ndakanamatiũkanie. Na wadumu wakishikamana na mtu asiwatenganishe. Tukisoma ibuku rĩa Malaki 3. Tukisoma katika Malaki 3. Malaki igĩrĩ kamarinĩ ga ningĩ mũgeja atĩrĩ hihi areke ndũndũ kĩu gĩtũmi nĩ ũndũ Jehova nĩwe warĩ mũira wanyu mwena mũtumia waku ũrĩa wahikirie rĩrĩa warĩ mwanake na rĩu mũrĩrĩire mũrũ ũkaga kũhingia kĩrĩkanĩro kĩanyu nake ona harĩa arĩ wa kĩruka kĩanyu na mũtumia mwanake. Ningĩ Jehova Ngai wa Isiraeli ekumwĩra atĩrĩ ndigana ya mũndũ na mũtumia wake nĩndĩmĩthũire ona akahũra ũhoro wa kwĩhumba ũhinya tarĩ kuo. Ũguo nĩguo Jehova mũnene wa Ngai kuuga. Ũndũ ũcio mwĩmenyererei maroho-inĩ manyu mũtigekanage maũndũ maũrĩa mũũru. Malaki 2:13 hadi 16 na nitasoma. Tena mnatenda haya nayo mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu na kuirithia. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, ndiye mtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Maana mimi nakuchukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aifunikizaye nguo yake kwa udhalimu namchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jihadharini roho zenu, msije mkatenda kwa hiana. Na jambo hilo linalingana na baraka hizo kana kwamba ni baraka moja. Walinena hivi katika Mwanzo 24 aya 59 hadi 61. Na mũtumia ũrĩa wamũrerete ona ndungata ya Ibrahimu hamwe na andũ ayo magĩkĩrathima Rebeka makĩmwĩra atĩrĩ, mwarĩ ũyũ witũ ũrotuĩka nyina wa 10,000 maita 10,000 nao mbeũ yaku ĩrokerirĩria na kĩhingo kĩa arĩa makamĩthũra. Nake Rebeka agĩũkĩra mena airĩtu ake a kũmũtungatĩra magĩthiĩ mahaicĩte ngamĩĩra makĩrũmĩrĩra mũndũ ũcio, nayo ndungata ĩyo ĩkĩoya Rebeka ĩgĩthiĩra. Ni Mwanzo 24. Na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wawachukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Nyumba ipanuke. Kĩndũ ingĩenda kũgania atĩ ithe witũ nĩ mwega tondũ atunyanirie ũhoro ũyũ. Yaani anamrudishia Bwana shukrani kwa kutimiza jambo hili. Acoke ngatho. Yaani arudie na shukrani. Family ya Salome, baba na mamu wao
familia ya Salome babaye na mamaye na andũ a ũritũ makorire na watu wao walipata kuwapata na toguo ithe wa Salome Jinena. Hamjambo yote katika Masihi. Jambo hili analifahamu tokea mwanzo na amekubali waende na Yesu awe mkewe. Nĩngũmũgeithia thĩinĩ wa Mwathani inyuothe mũrega. Anawasalimu katika Bwana. Nyote hamjambo? Mũrega thĩinĩ wa Mwathani. Hamjambo katika Bwana? Nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya. Ni vyema kwa sababu ya wakati huu na huo mwene hinya ndetĩkĩte gũtwara ũhoro mũndũ na rita rĩake. Yaani Bwana amepata kutuamsha mtu na arehe thĩinĩ wa thĩ ĩno. Ikawa yani Bwana akaona ni vyema mlete hapa duniani na nginya mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Hata siku hii ya leo. Na ngatho mũno nĩ ũndũ wa mwene hinya kũnjĩka ũguo andĩkĩte. Ana shukrani sana kwa Mwenyezi kwa sababu ya kumtendea haya anayemtendea. Nĩ tondũ nĩ tha ciake. Sababu ni huruma zake. Ngĩkena mũno gagĩcokia ngatho nyingĩ makĩria nĩ ũndũ wa ũguo etĩkĩte kũmũcokanĩrĩria. Na pia nashukuru sana kwa sababu ya vile amepata kutukusanya. Tondũ nĩ mũkoretwo mwĩna wendo na mũgatũra mwĩna ũrĩcio. Sababu mmekuwa na upendo na hata pia katika fikra zenu. Nĩ ũndũ wa mahinda nĩ nguga ũhoro ũrĩa ndĩraria ũhoro waguo. Na kwa sababu ya muda hii habari ambayo anainena nguga ũhoro ũyũ nĩ ndĩũĩ kuma ĩte mũndũ ũgwĩtwo Zif atuĩke mũtumia wako. Na amekubali Zif awe mkewe. Haya. Kwa sababu ya siku ya leo. Sababu Bwana ndiye ameona vyema litimie. Zifu ni mwana atereire kanitha-ini. Zifu ni mwana amelelewa katika kanisa. Tondu nagucia hindi ajoka kanitha ni moko. Ni moko twana tutaigĩrĩirwo. Yaani hata alikuwa anaja katika kanisa ila tu hakuwekelewa mikono. Tondu twana tunini. Sababu walikuwa watoto wadogo. Ndio gwitũ itamũigĩte na gatũma korwo ĩkĩgũithia ithe witũ. Na hivyo Bwana amemdumu akawa katika neno la Bwana wetu. Jambo hilo linamfanya arudishe shukrani akiwa mbele yenu na pia mbele yake Bwana. Narudisha shukrani pamoja naye. Ndio ugonogo ikiwa na no nyende mwene hinya tege. Na hivyo ndio angesema na Bwana asaidie. Tukawa kuruka mwene hinya. Kwa mkinyi hawa kinyete. Bwana ambaye amefikisha mahali hapo. Ndio abisokega na mwito mwene hinya. Anarudisha shukrani kwa sababu ya Bwana. Bwana awabariki. Haya, niwe gamuno. Sasa mkono ndio kwa haya na niwe wega mtondu mahinda marĩa o mũndũ aciaragwo rĩ na ni vyema kwa sababu wakati mtu anapozaliwa nĩareragwo na agakũra, yani analewa na anakula na hakinya ihinda rĩa kwenda kũgĩa na mũciĩ, na inafikia wakati ya kupenda na akampeleka kama na vile alivyojinena. Ũguo ithe itũ acokerwo nĩ ngatho na maũndũ macio ndĩmoĩ kuma kĩambĩrĩria nginya hatũkinyĩte ũmũthĩ. Na baba yetu Ashiare tuelika nikafurahi sana akikena mno, nikajua akimenya nimepata niona sister na shikao wangu mwale wao ndio sawa, ndio wega. Nikasema ikiwa ni namna hiyo akorone huo usinirudishe nyuma. Dokajonale kile mmeona kiuonete nimeona nimeonete wakati tutatembea ujue kile nitakuwa nimeona kile akakoro nyonete kiona kingine uona kege hiyo sio yangu kiutia kwa tukatembea Naivasha wakatembea Mageshera Naivasha nilikuwa na hamu na gamu na nitakuja muda usionea maisha yangu na maisha make maishinga wakati
basi tuliingia huko tukaulizana nani ametuleta hapa. Wakati huyo tukaambiwa huyu ndiye msichana. Mimi nikasema hiyo ni furaha yangu, sitakuwa peke peke kwangu kwa nyumba. Lakini hata ingawa mimi ni mtoto Mkatoliki, watoto nimewalea kwa Kikatoliki, wakiwa wakubwa wakajitafutia pahali wataenda. Nikamwambia mimi sina chochote ya pigamizi. Kwa hivyo si hata ukisikia mama yenu ni mama Mkatoliki, nimeletwa na Wakatoliki na wana vijiji, na ukweli ujue sikuwaji na pingamizi. Watoto watu wa Duruma ni sawa. Karibu wangu uko Trusted Heart. Agĩcũngania andũ othe a handũ hau akĩruga iruga na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hwaĩ-inĩ akĩoya mwarĩ wa Lea. Haya ndio hao wanaelekea aste hadi pale fulana alipo. Anasalimiwa. Inabaki tu kukabidhiwa msichana awe mkewe ili harusi ipate kutimia. Hiyo ndio dhabihu inaendelea mbele na ndio iliyoko katika maandiko. Goga ni magaithia mwanake wamemsalimu mvulana, riu ni kumunyitithia maramunyitithia. Sasa wanamkabidhi mke, riu manengere Jeffrey mutumia wake, wamkabidhi Jeffrey mkewe. Nianengerwo riu amekabidhiwa mbarikiwe sana. Ndugakĩrekie Jeffrey. Wewe Jeffrey lazima tokea sasa ni wako, usimwachilie. Ndio. Irutagwo ire ithatũ, ĩmwe ĩrĩ ya thirikari, ĩyo ĩngĩ nĩ ya kanitha, na guoko mũno no kwambĩrĩria gũcaina tĩri etĩkĩra wa ũtuĩka wake. Nĩacaina, nĩekĩra kĩrore, nĩekĩra ya mbere, rĩu athi ya kerĩ, nĩyo nayo nĩarĩkie nĩacaina. Amemalizia pili. Rĩu ningĩ twathi ya gatatũ nĩgetha arĩkĩrĩrie, ya tatu amalizie, onayo nĩacaina. Atanaye ametia sahihi. Ũguo kanitha wa tumepewa na habari. Ũguo maracaina gwĩkĩra kĩrore, hivyo anayeweka sahihi nĩ watho anĩũĩkaine nĩguo gũtariĩ. Sheria inafahamika vile kulivyo. Nĩ mathi mekĩrĩte irore ciao, wanaweka sahihi. Rĩu nĩ mũrũgamĩrĩri wa mũthuri ũrekĩra, msimamizi wa mume, nake nĩ kũrĩkĩria ararĩkĩrĩria. Kuma hau tũnengere ũcio ũngĩ nake athi arĩkĩrĩirie. Pia tukimalizia hapo gĩko gĩake, mtu adumishe yani harusi yake, na andũ metigagĩra ithe witũ na mathiane mĩthiĩre ya gwathĩkĩra mwene hinya. Mtu akimwogopa Bwana akidumu yani kumtii. To tikuga ũguo nĩ makinya mũthia, bado no nginya marũe mbara ya wĩtĩkio. Kwa hivyo sio kusema amefika kikomo, ameweka ya kwanza na ya pili. Rĩu arenda kuoya ĩyo ĩngĩ ya mũthia, anataka achukue ya tatu, na nĩ kũrĩkĩria ararĩkĩria nĩgetha amanengere ta mũthuri wa kanitha atĩ ĩno nĩyo certificate yanyu ĩrĩa mwekeire ũhiki wanyu kanitha-inĩ. Apatie kama mzee wa kanisa ya kwamba
ushuhuda walifanya harusi kanisa. Leo ndio maana egerwo. Hebu tuonyeshe kama kanisa wapi. Ni tuonerie hali unaenda kumuiga leo. Tuonyeshe utaweka wapi. Na arenda kumekera kuhii mwathani. Kwa kumekera muthogiri-ini haya. Nenda ku. Kwenye soksi ama wapi? Ile kialerio. Okay bas. Haya. Arori leo haha. Werute kuhingura ibungo icio tondu no waku no tena ndungirahotire kuinina moko. Kwa sasa fungua mifungo. Ucio ni muthuri waku. Huyo ni mumeo sasa. Rora igoti riu ria riikarite. No gaikie guoko kana hari kindu kingi kingimutheca. Ni waku kitu ndani. Ucoke uikie ho wega. Na uweke ndani. Ni hindi onoko no muthenya wa mbere ndiraikira hau ni arageria muno ageretie muno. Hata kama ni siku ya kwanza amejaribu. Sifu Ngai akurathime muno ni uguo reka ndona ni wirutaneirie. Uri uriiga indo cia muthuri guo. Na murugamiri waku no araruthika ni iga uruo kono wakuja ni mukura nake. Haya rathimwo muno. Ayaya Eli. Nawe Eli. Ukamurora wa kiuma. Ukamurora guo si. No akala ukamuri on the good. Yes. Ora ni dora je. you.